inyuguti ya kabiri ivuga national, inyuguti ya gatatu hari taratori hano barahari arabanza mbona abo bikiga okay ya gatatu ivuga soutien, ya kane iravuga ngo reka ndabifatanya hano personne vivant avec le VIH. Abantu badafite agapfukamunwa bari gutuma dufotora amafoto azaturega. Nabonye hariya ziranyuguti enye ndikubabwira warambura rukaba association nationale de soutien aux personnes vivant avec le VIH. Ibi ni mu gifaransa. Abongereza nabo ntabwo twabirengagije ariko gusa mu cyongereza kuko ntabwo tubigarura mu cyubahiro mu cyongereza ngo tubigeze mu bimeze gutya ariko bikaba National Association for Supporting People Living with HIV. Birasobanutse se? Ibi birasobanutse? Okay, murakoze cyane. Ngaba abantu muri kumwe, ngaba abantu babakunda, ngaba abantu biteguye gukomeza kubakunda, ngaba abantu biteguye gukomeza gukorana nabo mu gihe runaka, tuzagenda tubabwira umunsi ku wundi, niba mwishimiye ko dukorana namwe ko tubana namwe, mwaduha amashyi cyangwa mukatwaje. Mu mashyi ariko niyo dutanga. Gusa amashyi y'amasabano buriya aremera. Murakoze cyane. Buri wese aradusobanukiwe. Muribaza muti se ko none utubwire ngo umuntu itakubantu babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida muri RBC, muri TRAPS, muri ibiki twabyuka kuri association tuzagenda tubabwira amateka umunsi ku wundi association y'iyi association yashinzwe mu 2000. Icyo gihe hari ibintu bitoroshye murabizi cyane bijyanye n'agakoko gatera sida. Twebwe murabyibuka umuntu hari abantu bari barimo hano, hari abantu bari barimo hafi ya twese twari turi. Bene icyo gihe twari tumaze imyaka 6 tuvuye mu mange yabwirije igihugu cyacu. Iyo mange turayibuka, turayazi twese. Hari hariho inzara, hari hariho urwikekwe, hari hariho indwara, hari hariho n'umutekano muke. Ntabwo umutekano wari wakaboneka mu gihugu cyacu. Abantu bari ibintu byari bikiri burundu. Abantu rero hamwe n'abari abantu twari twakiriye bari baturutse mu bihugu bitandukanye kubera amateka yaranze igihugu cyacu. Ibyo byose murabizi. Abantu bagatangira kurwara mu buryo budasobanutse. Ukabona umuntu ararwaye, uyu munsi umwe ari kumwe ejo mu gitondo ukamusanga cyashika cyangwa se ari no mu rugo yarembeye mu rugo, kuko icyo gihe nta n'ubushobozi bw'abantu bwo kwivuza byari ibintu bitoroshye cyane. Bagifite ibihugu byiwe murabyibuka ukumva ngo umuntu arwaye ibintu ku ruhu bidasobanutse, mu kanya gato kumva ngo ageze cyashika ahantu bitaga muri kangahe, muri kane, mu kandi kanya gato kumva ngo bigenze gute, ukumva ngo umuntu arapfuye utazi mu by'ukuri ngo uyu muntu yishwe neza. Hajyaho association rero tuzagenda tubabwira ukuntu hatekerezwa mu by'ukuri ko abantu bakwibaza mu by'ukuri kuki aba bantu bari gupfa umusozi, ese abantu bari kwicwa neza. Abaganga bari hano batubwira HIV yahumuwe ryari ku isi. HIV ku isi bwa mbere yahumuwe ryari, yabonetse ryari. Abaganga bari hano harimo abaganga batubwira yahumuwe ryari ku isi. Yabonetse ryari muri kangahe? Muri 80 kangahe? Muri 80 kangahe? 83. N'umuntu witwa nde? Ako kantu nako mukambi leta bakunda cyane. Umuntu wapimye bwa mbere HIV yitwa Gande hari ryari. Umwaka kwa wundi hari 83 yitwa Gande. Yitwa Gande? Yitwaga Luku nde? Luku Montagnier. Muganga mu gihugu, ibyo gukora ibyo muri Luku Montagnier, n'umuntu wavumbuye